Biyag ti tao. Hello everyone! Kumusta kayo manan kagayam? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sa bali manan na compilation ti isagot mi ita kada kayo ngamsak may na. Hello mampay kada Collide, Vivian Voluntario dita Hong Kong, ni Ana Lorzano, ni Florenda Kimpaoy, ni Lita Ilagan kini Marian Pangilinan. Intay nga ro dandagan ti part 17 compilation. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Adto yung torderyo, sir. Agyaman ak, miss. Kabarbaro ka iti dati restaurant niya. Wan, sir. Kasano ti pan nakaamom iti dayta? Nabayagan na sukidak dito eh. Kabisado kong dagiti empleyado dito eh. Kasta ka di, sir. Please, di na ko nawagan iti sir. Siyak gayam ni Daryl. Anya matinagan mo? Siyak ni Hazel, sir. Wow. Maragsa ka na kamakamamugan ka, Hazel? Kasta akmet kan ka, Daryl. Ay, ni, pasensya ka na. Agsubli akon iti trabaho. Mabit lang, Hazel. Ape ka di? Agorder ka di pa'y? Saanin? Mabalin ka din kung may kanto sukunin dito restaurant? Ha? Mabalin ka di, Hazel? Sikaan talaga, Daryl. Nagtaktak ka pa'y. Apay ko man nagtaktak ka kiti oras para gan ka. Saan? Kaya't ko lang ti makigayam kan ka. Anya? Samay sa... Asidig lang mo ti opisina pagtrabaho iti restaurant na pagpapayam? Kasta ka di? When Hazel, dayo akmot lang dito nga ili. Naggapo ak iti adayo a probinsya. Agpada tagayam ang naggapo iti adayo a probinsya. Oh? Pati si ka? Wan, Daryl. Tigayam ko tinangawis kanyak ngagtrabaho iti dayto nga ili. Nasulinak ngamin ti lugar mi. Narigat ti agsampul iti panggadan. Iso anak kigasang-gasatak ditoy. Uray di lugar mi. Nasulinak matlaeng. Kasmat iti lugar yo ako na. Narigat ti agsapul iti panggadan. Iso napilitan akmat nga umay iti dayto nga ili. Daryl. Ay, wag gayam. Thank you, ha. Oh, api nga gyaman ka kanya. Gaputa nagtalag ka asimurot kanyak dito parke nga agpasyar. Awan anyaman na. Adamat pa nagtalag ko kan kakat. Iso nga awan tirumbang apagdanagam. Ha? Tatang? Wen, Hazel, anak ko. Agyaman akta nakasangputak mo lang dito pagdagdagusam. Ay na nagbayag ti biyahe. Imbag ta nasurutan nyo dito pagdagdagosak, tatang. Nagdamag-damag ak dagiti karubam. Imbag ak tinagan mo kat amuda ka magayam. Kasta ka di, tatang. Mala, sumbra kayo Amok nabannog kayo iti biyahe. Ay talaga anak ko, nabambanugak. Magyamanak. Nabsugak mo ilaengan. Itay kat maulaw ako ni Tibisain. Agasam nga itinam nga oras nga biyahe manipod di lugar tayo anak ko. Nasayat mat nga rot na nabsog kayo, tatang. Ay, wan anak ko. Ay, adugayam tinatang kanda dumapay amakmakan ngayon sangpet ko. Saan ka matin nga parikot iti bagas na dawit ko? Agyaman tatang. Ay, kahit kumusta mo nga iti trabahom ditaw. Nasaya at tatang. Nasingpet di akin ko kwa iti restaurant a pagpapaayat. Ay, kanasaya at Ang awan ka diti trabahom ita. Adda, tatang. Rabi iti jutik ita. Anya? Ay, delikado ano rabi ay? Ang mga makarana kay di managdakdakas iti panagawid mo kat pagaramidan da kay di maday. Tatang. Naskain nga itulod kayo pagtrabaho a misail. Narigatan. Dito'y gayam ti pagtrabaho am a restaurant. Naglawan a restaurant. Wen, tatang.
Bak nang ti akin kuko iti dayto a restaurant. Nagadumot ti tao ijay unag, anak. Sumrot kayo pa tapno makita yu an naimbag ija unag, tatang. Ay, sana na nakaw. Ingkakit diag trabaho. Agsubli akmata ni ti dagus mo. Sige nga rod, tatang. Agan-anad kayo, Bigat gaya mo no gawawid ka. Napuyatan ka na naggapu iti trabaho. Okay lang, tatang. Nairwama ko nga agawid iti agsapa. Wen angem amangan no makaala kamot iti sakit mo no kanayon kang agpuyat. Saan mataka na yun arabi iti jutik, tatang? Agbaliw-baliw ti jutik, tatang. Aya, Ay, nakaturturog akong tatang. agar mo sarkapay nagluto ako ni tikadam. Nagarmusarak itayan iti restaurant, tatang. Sige, umuna kayo latan amangan. No saan kayo pa'y nagarmusar? Naimbag nga orasyo, tata. Ha? Asino ka? Siyak ni Daryl, tata. Gayem ni Hazel. Kasta ka day? Uwan, tata. Adda ka din ni Hazel? Aday di kusina ti anak ka, Daryl. Anyat masapul mo kang kuana. Kwa tata. Umay ko kumapasyaran? Sige. Sumrik ka, baraw. Simarong kargayam ni tatang mo, Hazel. Uwan, Daryl. Talon nga aldaw na dito'y dagos ko. Kasta ka di? Kaya't nang tiagsubli iti lugar mi. Jakpay pinalubusan. Nasaysaya atin no adda dito'y dagos ko ni tatang. Tapno makikita. Apay, awan ti mang kita kan kuha na iti lugar yu akapsat mo? Awan, agmay-may sa aklaang nga anak. Nasapa apim mo say day dinanang ko. Gapo iti nakaro a sakit. Kasta gayam. Naitatiag pa iso, Daryl. Dua kami laangan nga agbibiyag kini tatang. Kan may sa, jakmatin kayat nga agtrabaho pa iti talon. Gapot na lakayan. Agpada tagayam agmay-may sa nga anak. Ha? Anak-nak iti kinabalasang ni nanang ko. Sigun kan kuha na. Iti naaman di lalaki ang masikog ni nanang. Saan ka nung matan ang nagpakpakita ka ni nanang ko? Anya? Hazel, sinikugan lang dahil di lalaki ni nanang ko. Iso di makala ka bastardo. Awan na dakalak nga ma. Kasta ka di? Kasta nga rod. Ngaming karkarigatan ti inak tinangisakad iti panagadal ko. Nagsakripisyo, tapno makaadalak lang nga na imbag. Daryl. Kinapudno na. Panggap ko matan nga ala ni nanang ko dito yung ili. Tapno saan ako nga agsubli ti lugar mi. Saan nga mi na mapanawan ni nanang ti balay mi di probinsya. Isa marigatanak ang mga lokoy kan kuha na nga umay dito eh. Apay akit kita ang matlatan ni Daryl, tatang. Gayam mo ka nila ang day talalakay, wano kayan ayat mau. Gayam ko lang ang tatang. Napasig kami lang ang agsarsarita. Kasta aya. Oh, apay amin mingming ang manan ni Daryl, tatang. Kwa anak kau. Kasla nga min nakikita ko ni Daryl. Anya? Yak la masigurado no sa dinaw tinakakit kita akeng kwa na. Ang mga nukarupro pa lang ni Daryl day dyan nakita yung tatang. Siguro Ala, agsublikan iti ayan na. Tasya akong timakaam mo nga agaramid iti meriendayaw. Rabiin, Daryl. Di ka kadipi agawin. Hazel. Inig ka, Ma'am Tiimak. Sana kung nagpalpalikaw pa eh. Ay, ayatan ka. Daryl. Sapay la ko ma. Tadi nagkagura iti panangipudnok, iti marikriknak para kan ka.
Jak namnamaan nga ibagam kanyak data, Daryl. Hindi da mo pa ilapan nakakitakan ka. Nakarik na ako ni Ayat. Sapay ako ma. Dadamat ka imudingak di tapusom. Nabayag kayo mo't ang nagsarsarita ka ni Daryl e di Rabi Hazel. Tatang, Madlaw iti rupa manaragsak ka na kaw. Anya ti kayat asaun ti panagisem mau. ay kwa, awan tatang. Di yulatan ikaskaso tinadlaw yung kanya. Anya saan nga kaskasaw. Sa balay, ti kay papanan ti panagisem mau. Adda ka din nagkinawatan nyo ka ni Daryl. Kwa, tatang. Nalaw ready na konsong bata na muklatan nga da nagkinaawatan nyo ka ni Daryl. Kumusta nga tanjay balay tayo probinsya, anak ko? Ninanang mat. Kasangsangpat yu pa ilaang dito eh. Ngam manan balay ti pampanunutan nyo. Pampanunutak lang dagiti tarakan ko apusa kas kada aso ijay balay, anak ko. Imbilin nyo latta ko man agad agiti karuba nanang. Ay, nalipatak nga rod nga imbilin dagiti tarakan ko. Sana balay, ta sa anak mat lang agbayag dito idagos mo. Anya asan nga agbayag? Agyan kayon dito dagos ko nanang. Agyan na kayo kit din. Siya kung ti makaammo kada kayo dito. Ay na anak ko, jak lakit di kayat ti maikan dito. Jak na irwam nga awan ar-aramidin na. Di agbuya kayo iti tibe, wano saan, mapang kayo agpasyar iti mall. Ay na anak ko, sayang laeng ti kwarta pagpasyar ko. Nagregat asapulan ti kwarta iti lugar tayo. Isu nga rod asya kung ti makaammo kada kayo dito, nanang. Saan yun napagparikutan ti kaninyo? Anak ko. Ala, agin na kayo beet. Kalpasan na, intay mangan iti sukik a restaurant. Anya a restaurant asasawam ay sos agluto aklaangan iti kananta. Nagastos ti mangan iti restaurant. Italaang matday ito. Saan matakanayon, nanang? Saan kayo ngagtaktak pa'y ngagluto iti kanin tayo? Pay ko nakon, intay mangan iti restaurant. Ay na anak ko, naglawa mo tanda ito a restaurant. Nagado ti tao. Uwad, nanang. Mangkita kayo di taminaw, no anya ti kayat nyo kanang. Anya aminaw. Day tama na, kita nyo dita, no nya ti kayat nyo kanang, nanang. Agpili kayo. Dayto'y nalaminit a papel di tirabaw ti lamisaan. Una na. Mangkita kayo ti orderan nyo dita. Oresan kun akitaan dayto amino nga ibagbaga manak ko. Agorder kalatan iti dinengdeng asitaw kan saluyong. Anasagpawan iti tinuno abangos. Anya? Awan ti kasta po tahi dito yung restaurant, nanang. Naawan agawit tangarudin. Naglawa a restaurant. Awan dinengdeng da asitaw kan saluyaw. Ala, siya kunti... Apay anak ko. Asino tinakita? Ni Hazel, nanang. Iso ti umasidag ka na ta. Dayta ka din napintas a waitress, anak ko. Una nang. Urahin tabiitan. Nanang, iso ni Hazel. Kaya na yat ko. Hazel, iso ni nanang ko. Naimbag nga orasyon, nana. Ay na. Nagpintas kamutan balasang ko. Anyat inpakpakan kan ka ti anak ko, balasang ko. Agorder kami ti kanan mi kaninanang, Hazel. Ay na, jak pa'y nalpas anak sa anak ko. At tugaw kayo kit din. Nilangan Hazel ti makaammo amang ted iti kanin tananang. Kat anya ti plano yukin ni Hazel, anak ko. Panggap ko ngay kalay sa nanang. Sigurado ka? Wala nang. Sigurado akon. Ken adamot ten urnong ko. Kabayla akon ngay kalay sa ni Hazel. Jak nga ruden ilakla ko jetalo ababoy ko. Taison ti pagkasaran niyaw.
Nanang? Ngamsakbay nga agawid ak ijay lugar tayaw. Nasken ama-am-amukmet dagiti dadakkel ni Hazel. Ulilan iti ina, nanang. Duadalangan iti amana. Kasta ka di, anak ka. Uwan, nanang. Ang kasaritak pa yan bag ni Hazel, may papan iti planok. Inton bigat matlaang, mapanak iti pagdagdagusan na. Kidawag ko mga manugot ka na makikalay sa kanya, Hazel. Ay ayatan ka. Katjak kayat amaagaw na kati sa bali kanyak. Daryl, Nakasagana ako ng mga asawa kan ka. Urayak ti pangedeng mo. sige Daryl. Mayata kon amakikalay sa ken ka. Ah? Oh, agyaman na, Hazel. Ikarik, di kan to agbabawi ang makikalay sa kanyak. Di kan to pulos paldaangan, wenno pasakitan. Namnamaak dayta, Daryl. Kasaritak nga rin ni tatang mo, tagkalaysatan, Hazel. No, manugot laki din ti anak ko. Sana parekot kanyak, Daryl. Total, nahustuan kayo umatan ni titawan. Agyaman na kitipan nakaawat yo, tata. Oh, apay tatapay lang aron ti awag mo kanyak ngay. Tatang, kung namatin kanyak ta plano yung matin tiyag kalaysay ti anak ko. Ay, uwan ngagpaiso niya. Uwan, tatang. Sa dino ti ayan dagiti dadakkel mo ngay. Saan ka di pa nadakamat kada kayo ni Hazel? Ti may papaniti pamilya, tatang? Awampay mo't nadakdakamat na kanyak. Awan, amak. Anak-nak lang iti kinabalasang ni nanang ko. Ha? Day dati agpaiso, tatang. Nasikugan abalasang ni nanang ko. Ay, no kasta nilang nanang mo ti kadwam. Uwan, tatang. Kinapudno na adda ita iti dagus ko. Diyak pa'y pinalubusan ang nagawid iti lugar mi. Ay, kastaya. Uwan, tatang. Awisip to ni nanang kat yam amok kada kayo. Ay, nasaya at ang aron no kasta atap no maamamok matyag balin nga abalayan ko. Sigurado ka ni ti daytoy abanag, Hazel. Wan tatang, ay ayatak ngamin ni Daryl. Mala, at dakeng ka na ita anak ko. Awatem ti pamalubos ko, iti panagkalaysayon ken ni Daryl. Agyaman tatang. Ay, Oh, apay ang nagsanaay kayo, tatang. nagbiit ti panaglabas ti panawen anak. No si bibiyag pala kumaday dinanang mo. May matangan na may ti panagkalaysayo ken ni Daryl. Tatang, Ang manyan na ya. ay natatang, nagunagman ti panagsanaayo. Apay aya. Ay, kwa. Di bulatan ni Kaskaso, ti panagsinaay ko, iti naunag anak ko. Adda ka di kayat yung ibaga kanya, tatang. Awan anak. Awan ti bagak. Di kay pemat nakarubwat, nanang. Mala daw tayon amapan iti ayan da Hazel. Ay naanak ko, di nakadiapuraan. Naglabaak pa'y ngamin. Makauray dagiti lalabaan, nanang. Amuyumat nga da papanantayo ita. Mabiit laang tagdi ko sakpay. Kababain mo't no na ang ragak amapan ijay ayan da Hazel. Sige nga rod, ingti agdigusan. Siya kunti mangibalaybay ka dagiti linabaan niyo. Sa dino nga iti ayang ni tatang mo, Hazel. Awan mo't dito'y pagdagdago sambalasang ka. Napangimatang iti kanan tayo, nanang. Napanpay lagi matang. Kaadamot insangput mi amakan. Urayan tayo biitan ni tatang ko. Patsik nga agawid ang dayjay. Wan Hazel, urayan tayo ni tatang mo. Ni,
Aday tamad gayam ni tatang ko. Ay, pasensya kayo. Naladawak asimbang paut. Nagadungamin ti tao ijetsinda. Ha? Dumeng? Rosana? Anak mo ni Hazel? Uwan, Rosana. Anak ko ni Hazel. Anak mo met ka din ni Daryl. Juan, anak ko ni Daryl. Daryl, umay kan, agawid kan. Anya? Ni, apa yun nanang? Awanan ti adupay asaw. Agawid kan, saan arumbang agbayag tapay ditoy. Anya ti kayat asawan day to'y tatang. Apay akil lang at apimanaw danana Rosana. Ay, anak ko. Kasano anagam-am mo kayo kin ni Nana Rosana? Pakawanan na kay sila anak ko. Ngam, lipate mo ang aming pinsan ni Daryl. Anya? Lipate mo anak. Saan arumbeng amadaan kayo iti relasyon? Tatang. Pakawanin na kanak ko na nagbasolak. Dakil, tibasol ko kada kayo kininanang mo. Tatang. Diyak maawatan. Ilawlawag yung Naandaan kami iti relasyon idi ni Rosana. Nagbunga ti relasyon may kat ni Daryl ti anak mi. Kamsat mo ni Daryl. Iti sabali a babae anak. Makawanan na kuma. Diyos ko. Ilimad mi iti dedinanang mo. Ti kaadda ti kabsat mo iti ruwar. Pakawanan na anak ko. Amoy agas na nagbanagan ti amin! Gusto na nakaw. Di mundanugan ti diding. Diyak minamnama agas to'y ti pagbanagan ti amin. At inayat ko, kabsat ko gayam! Agkabsat kayo iti amakin ni Hazel, anak ko. Linukonak ni Doming. Idinagdaton kanya. Imbaga na abaro. Iso nagtalaga kadagos kan ko na. Nanang. Dakalan ti tiyan ko, idi pinanawan nak ti amam. Dumgag ka na imbag, Daryl. Tay salaysay ko kan kati amin, anak ko. Pakawanan na, Hazel. Nampot din tanti relasyon ta. Amo kunti amin, Daryl. Agkapsat ta. Inlawlawag kanyak ni tatang ti amin. Aklunan ta ti amin. Asa na ron ba nga madaan ta ti relasyon gapot agkapsat ta? Wan, Daryl. Agpinatagtalangan ka sa kapsat. Tapod numat nga agkapsat ta. Wan. Maragsa ka nak matkati. Gapot at dapay gayam kabsat ko. Kasta matarik na. Maladingita na kilida mo. Ngimnaklon kon ti amin. Kat pakaragsakak. Tanam-am mo ka. Kapsat ko. Alae kung da ito agundaway tapno agpakawan kan karo sana. Pangaasim tapakawanan na ko. Awanan ti maaramitak, Doming. Nabayagan day di apanawan. Oray pa'y nga tasaktan ka, gapo iti panang lukom kanya. Saadan amay subli pa iti panawan. Ha? Kaya't ka di asawan day ta,
Napakawan na kon, Rosana. Wan, Doming. Napakawan kan. Agyaman na, Rosana. Nabayagan ang natay na di asawak. Nabayag mo na panawin abaloak. Anya nga tano... Noan niya. Tangay saan ang natuloy ti kalay sa kumadagiti anak ta. Tanamuan da nga kabsat da. Anya nga tano datalaengen ti agkalay sa Rosana. Anya. Wen, Rosana. Datalaengen ti agkalay sa... Oh, mayat ka kaday. Ay uwan. Mayatak, Doming. Ngamin, ay ayaten ka pa ilang aging kaita. Oh, agyaman na, Rosana. Ay ayaten kamit unay-unay. Kitagyaman na. Sige, sige. Agkalay sa tangarudain, iti kabiitan na apanawain. Tibiyag katnapno iti sorpresa. Ado dagiti maaramid abidot nga maaddan tulat ta panawan ti pannakailintag dagita. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito iti drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Macy Malu. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Kadwaek ni mama ama pa ni ospital. Isang masapol ang mapanak ijay. Dakila tabi malasiw iti kalsada kat madungpar kong tipreno. Nadungpar ko yung tao. Anya ti aramidag. Dakila parikot da iti ha. Panagkunak. Awan ti nakakita kanyak. Pagandarik matlang ti ko tsikit pumanaw ako nito eh. Makaamulitan. Apay nga ita ka lang asumangpat. Waren, anak ko. Kasarsarita ka, Waren. Apay nga ita ka lang asumangpat. Itay ka pa nga or-orayan. Kuha. Pasensya kayon, mama. Langam ti madantanakan. Apay ka di. Awan day ti mama. Di ulatan ni kaskaso ti madmadlaw yung kanyak. Adda ka di parikot, Waren. Awan, mama. Amok no adda pagparparikotam, anak ko. Sungag puno ka kanyak no anyaman dayta. Awan day ti mama. Anya ko mga iti pagparikotak. Sigurado ka? Wen, mama. Masigurado nga awan pagparparikotak. Alala, kumpet kayo kanyak, tas si bayan kayo ang mapanitilugan. Mapantayo iji ospital, itamat laing. Divina! Divina, nakaw! Oh, apay ka di, tatang. Aga papura kayo, mat. Apay ka di. Di ka kumamakmakla at aanak ko. Apay ka di, tatang. Ni rinanting asawa na disgrasya at daitan ni Jay Morgue ti ospital. Anya? Natayan ni rinanting asawa manak ko. Sana pud na natayin ti asawa, tatang. Sana natay ti asawa. Itay kapay apo managnawaran, anak ko. Alusiisan ka. Apay ka di. Mama. Madlaw amadanagan ka. Apay ka di. Mala agawitan. Nalpas na kun at chinek up ti doktor ko. Urayin dakbit, mama.
Papanam ka di anak ko. At dalabit pa panak, mama. Urayin dakbit dito yung labi ti ospital. At day tanti bangkay ti asawa, manak ko. Diyos ko. Nakaluban lang iti puraw nga ulas ti asawa. Patib kerem ti pakinakam mo, Divina. Hindi ka ko mapailuyos iti liday amarikrik nam. Renan ti asawa. Divina, anak. Anya ka din daytoy, napasamakan ka. Nagsakit ti pupusay mo. Apay ang pinanawan nakmatan. Kasano akitan. Sigun ka tagiti pulis ang nag-imbestigar. Nahit-in run ti asam. Dinong parda. Pinanawan ti nakadungpar kang kuana. Diyos ko. Awanan konsensya ti nakadungpar kang nirenantay. Sa naglakit ti kapitan. Diyan na dumpar ko alalaki tinsangpet da itay iji ospital. Dead on arrival. Kat indiretso dali ti morgue. Nagunag ti pampanunutam, Warren. Ti panagmanehom ti intunaram. Ang mga numadisgrasya ta, anak ko. Ha? Uwan, mama. Itay pa'y ang nagatayo ti nakaiturungan ti matang. Agtantanamitim ka. Kaslada ka sarsaritam. Ha? Didaklat ako man ikaskaso, mama. Ing ka maturog hindi wina. Haginanakan ni Jesse Lidyaw. Amok ka na banog ka nagmalmalam, anak ko. Diyak pa'y agtuglap, tatang. Kaya't ko tagtalinad dito'y abay tilungon ti asawa. Maawatan ka. Agamnas ka nga ginanakamal. Nagbasit ti ipapaunag mo at araon. Awan ganas ko amangan, tatang. Ang agsakit kan agkapsot ka no di ka mga anak. Ado kami met nga agsisinublat amang bantay iti bangkay ti asawa. Agluluha ka man ang anak ko. Nakakaasi ti asawa. Nabit kami pala ng kalaysa. Ado dagiti arapam mi ado. Divina. Masikugan. Kat di nan makita ti panagpasngay ko. Anak ko. Nakakaasinto ti anak ko. Kaputa di nan makita ti amana. Agyaman ak iti detang impormasyon. Dakkal tinaitulong mo kanyak. Bye. Asino di kinasaritam iti cellphone, Warren? Nagbayag kayo nagsarsarita. May sa pagayam, mama. Adalang napatag ngayon paramid ko kankwana. Kasta ka di. Ma? Rumarakbit. Oh, papanam. Saan ka kadi ama panidya opisinam ita? Ada napatag nga ramidak, mama. Diyak pala makastrak iti opisina ang pagbabayak. Mas daawak itar aramidam ita, Warren. Saan ka makaid na? Madlaw iti matam anapuyatan ka. Mama. Di kan samatan maturog, anak ko. Anya ka di atalaga ti mapaspasamakan ka. Naimbag nga oras mo, kapsat. Naimbag nga oras mo, Mat. Sino ka kadi? Kwa. May sa pagayam. Umayak makipagladingit. Gapoy tinapasama kiti asawa. Siyak ni Warren. Siyak mat ni Divina. Agam-amo kayo kadi kinirenante nga asawa.
Kwa. Uwen. Agam amo kami. At tuyak tapnumang tedak ititulong kada kayo. Atoy. Awatan ko man. Agyaman nak, Warren. No kasapulam tupay titulong ko. Di ka bumdeng nga masidig kanyak. Itid ko kan ka ti cellphone number ko. Nakasaganak at tumulong kan ka. Divina. Adalaman tirabi asim magpat ka, Warren. Nabarbarta ka pa'y. Sa dino tinagkapuam. Di na lang, mama. Italaan nagbartag ka, Warren. Saan mo ba't nga aramitan day taasikon? Makon-konsensya. Mama. Ha? Anya ti pakakonsensya ako na Ibaga kong paisa, mama. Nakapataya ka di tao. Anya katinday tangay bagbaga manak ko. Agpaisa nga, mama. Nakatong para kiti lalaki. Pinanawak tinatong para ko. Anya. Diya kaya ti may balod, mama. Iso nga aramidag ti amin. Tapno matulungak lang ti asawa. Tinatay anadong para ko. Anya. Nagapo kiti lamayan. Kaya nagpamarangak. Nga mamok ni Renante. Ti tao anadong para ko. Warren. Uwan, mama. Masikog pa'y gayam di asawa na. Iso, naginumak ma. Makonsensya aglaw na eh. Kaya tilangan pa ng tulong ko. Tiyan mo ka pamaspusan. Tapno makabayad ak. Iti nagbasulak. Asino jay lalaki ang nangiyawat kang kaititulong idirabi anak ko. Am muna ka nun ni Renante, tatang. Kasta ka day? Uwan, tatang. Dakil agatad dinyawat na kanya. Langa na tibak nang. Italaeng ang makitak dayjay ataaw. Uray siyak, tatang. Itala ang makitak ni Warren. Warren gayam tinagan na. Divina? Ni, si kamat gayam, Warren. Anya ter aramidam dito Campo Santo. Nakita ka ngagmay-may sa dito ay. Isa nga masidega. Warren. Nagawid ng dagitim may nakitabon. Si kalangan tinabati dito Campo Santo. Jakpay kaya tiagawid ija balay mi. Awan matlaangan ti sang patak nga asawa. Divina. Nagsakit ti ipupusay ti asawa, Warren. Demonyo dyan nakadungparkan ko na. Oh. Si bibiyag payla dito irabaw ti daka. Maurok-uraman ti kararwana. Awan konsensya na. Taintarayan na ti inaramid na iti asawa. Divina. Ni Warren jay nang itulod kang ka dito'y balay, anak ko. Wantanang. Nasingpat ni Warren. Palpalag-anan na tirik na. Divina. Aging gaita. Nasakit pa'y latinakam ko. Gapo iti ipupusay ti asawa. Maawatan ka, Divina, anak ko. Kasano kami tungata itipas na ikong anak ko, tata. Di ka unay agdandanag, anak. Adaak pa'y mula nga, ma'am. Di ka baybayan.
Napigsaak pa'y lang nga tumulong kang ka? Tatang, Kunasam ti danag mau. Ang mga nuad adama pektaran ti sikog mau. tatang, Pagkalmaem ti riknam. Nasken nga klunen tayon, nga awanen day dirinante. Ti masakbayan niyo nga agina ti panunutem ita. Naimbag nga oras mo, Divina. Warren, anya tar aramidam dito balay. Sabong para kan ka. Apay kanak iti sabong. Di mo kumaikan iti sabali akay papananti panangted ko kan kay ti sabong. Kayat ko lang ti makisiningad kan ka. Warren, Awatem ko mati sabong. Bareng dayta sabong ti mga iti saem amarikrik nam. agyamanak, Warren. masansan ka arumwar-waren. Sa dino ti papapanam. Iti balay da Divina, mama. Anya ti pangpanggapam nga aramitan, Waren. Apay, akanayon kamapan iti balay da Divina. Sungbatan nak anak ko. Anya ti planom nga aramitan. Kayat ko ti agdaton kini Divina, mama. Anya, agdaton ka kini Divina? Uwan, mama. Adda na unag rason. Tapno aramidok da ito. Waren, Makonkonsensya kiti naramid ko, mama. Masikog ni Divina. Kat masapol na ti katakunay na. agpampanunot ka kadi Waren. Agdaton ka iti may sabalo. Saan kumamat anabalo ni Divina? No saan agapo kanyak? Waren, anak ko. Nudyak ko maintarayan idi ti asawa na idinadong parko. Nalabit as si bibiyag pa ita. No intaray ko kumaadagos iti ospital. Waren, Gaputa nagbutengak. Intarayak. Kat naglimengak. Gaputa jak kayat ti mabalod, mama. Ar-aramidek da ito eh. Tapno matulungak ni Divina. Tung palbiag asid sidiren nak ti konsensyak. No baybay ak nga agrigat ni Divina. Masansan meten nga umay dito balay ni Waren, anak ka. Wan tatang, kinapudno na. Aw-awisan nak arumwar kami ita. Ha? Agdatdaton ka di kang kaniwaren. Awan pa'y matimbagbaga na tatang. Nalabit ang makigaygayam lang kanya. Sabalit agparparik na kanya kanak. Agkurso na dalakit di kang kaniwaren. Imposible ang mapasamak dayta, tatang. Amo na amay saak abalo, kan masikugat. Una niya. Baro ni Warren, iso nga imposible nga agdaton kanya. Pagayam laeng ti pangibilbilang kenkwana, tatang. Ne, at nagsarding alugan di tabato kanak. Nalabit ni Waren daytan. Ni, iso nga agpayson tatang. Mabiit laeng kasabta. Warren, di ka kadi mabain ang masikog ti kadwam amangan iti dayto a restaurant? Anya kumangit ti pagbaynak, Divina. Apingar aramidam kanyak ti kastoy. Nagsingpat ka kanyak. Sana ko nagpalpalikaw pa, Divina. Agayatak kan ka. Anya, agayat ka kanyak. Wan, Divina. Ay-ayatan ka. Nakasaganak nga agbalin ang may kadwa nga ama ti sikog mo. Di na kumarabakan iti kastawaran. Kasla imposible day tangay bagbagam. Sana ka mangrabrabak. Napudnuakan ka, Divina. Makabulan pa'y lang ang manipod na itabon day direnante nga asawa. Kandandanin ti panagpasngay ko. Sana parekot kanyak, dayta. Sana dati ti makalapod iti napudno a panagayat ko. Kayat ko ti tumulong.
Kanjak kayat nga agrigat ka. Anya, Nakasaganak nga agbalin ang may kadwa nga asawam. Di mo ko mapanunutin, aluklukwen ka lang. Di mo ko mapagulbudan ti bagim, Warren. Patyak adi mo ay ayatan ni Divina. Kayat mula ang amay lisi ka iti nakabasulam. Talaga ajak ay ayaten. Asi ti marikriknak ng kuwana. Ngamamok ang masursuro ti agayat, mama. Nasimpat ni Divina. Diyak kayat nga agrigat gapo iti basol ko iti asawa na. Warren. Kayat ko nga ikalaysa ni Divina, mama. Anya. Tay dati agpaiso. Kayat ko nga ikalaysa itan. Kat, sinong batan na ka din, tidat-daton mo nga ayat kan ko, ana? Saan pa, mama? Ngampatyak nga danamnamak. Di kanto nga tagbabawi iti dayto nga aramidem, Warren. Saan to Apolos, mama? Dahito yan ti pangadang ko. Hala, adalatakan ka ti desisyon, anak ko. Jakmat maitad ti pagragsakam. Agyamanak tamaawatan dak, mama. Kanya nga ron ti plano mita Divina anak ka. jak pa'y amo, tatang. Ay, tingi-tingam anay bagtirik na maa. Sana siyak tagdesisyon para kang kaano di si kamot laeng anak ko ta si katimasiknan. Tatang, No, para kanyak. Kaya't kuniwarin ta nasing pag. Saan nagbalin alapag ti kasasaad mo? Inaklon na ti amin para kang ka. saan nga taa pa kay baba inak dayto nga aramida, tatang? Oh, anya kumangay ti pakay babainam. Kasapulam mo ti agragsak. Di mo latta di kaskasaw ti baga dagiti tao. Nangroon na dagiti marites. Tatang, Agpanunot ka na imbag anak. Saan mo apakay babainan? No anyaman ti desisyon mo. ikanak kumapay iti panawan nga agpanunot, Warren. Jak pa'y masungbatan ti ayat nga idat-daton mo ita. Nakasaganak nga guray, Divina. Kayat ko pa'y nga ipasngay ti anak ko. Jak kayat tagdarasudos. Nang runakit nabiit pa'y anatay day di asawa. Mawatak, Divina. Agyamanak numaawatan nak. Anay ko. Ni, ingat mapaspasamakan ka, Divina. Kailangan asim makiti tiyan ko. Agan akakson. Sige, sige. Kumpot ka kanya. Itaray ka iji ospital. Babae timpas ngay mo, Divina. Nagpintas ang maladaga. Agyamanak, iti pa nang itaray mo kanyak dito ospital. Warren. Awan di rumbang nga pagyamanam. Nabayadak matanda kiti kasapulam dito ospital. Anya, Di mon pagparikutan dagiti babayadam dito ospital, Divina. Siya kung ti makam mo. kababainan kan ka, Warren. Saan mo a responsibilidad? Di mon pananutin dayta. Para kada kayo iti anak mo ti aramida. Warren, Ala, aginanakan. Tapno daras nga agsubli ti pigsam. Napanangarod ni Warren ngayon akaw. Awan mataan dito ospital. at dabiit na panan na, tatang. Agsublimat na adagos dito ospital. Nagsingputan da ti abaraw. Dakkel pa iti may tultulong na kang ka. Tatang, Ay, wad, kumusta nga tirik naman akaw? maya tatang, napigsa akon. Kabaila akong tagawid. Ay, nasaya at ngaron no kasta. Anan, kita man ti apukok. Ay na, karopro pa na dirinante ito'y anak mo. Wen nga ron, tatang. Nagpintas ti apukok. Na, Nangagti anak ko ti bagbagayo, tatang. wan nga ron anak ko. Simong ba't ti apukok?
Kalpasan ti panagpasngay ko. Itakalamanan ang nagpakita, Warren. Pakawanan na, Divina. Aping agkid daw kay ti pamakawan. Awan matbasol mo kanya. Sakit di ate rumbang nga agyaman kan ka. Dakkel ti basol ko kan ka. Sigurado adinak mapakawan. No ibagakan ka di agpaiso. Diyak maawatan, Warren. Awan matamok ang nakabasulam kanya. Ay, awatan dito kwarta, Divina. Oh. Nagado a kwarta data. Wen, Divina. Kukuha mo dito kwarta. Mabalin mo ang pagpuunan iti negosyo para iti masakbayan niyo iti anak mo. Anya? Pangasim. Awatan mo iti kwarta. Kasapulan niyo nga aginada iti kwarta. Sigurado kang itad mo kanyak data a kwarta, Warren. Sigurado ak. Kasapulan niyo dahi nga gina. Awatan. Agyaman ak, Warren. Nagsingpat ka kanya. Ita, nalagaanan ti baro kung nga umadayo kada kayo. Umadayo ka kada kami. Anya ti kayat mo asawan. Nasken abayadak iti linteg ti nagbasulak. Gapo tadyakon kabailan ti panang sidir kanyak ti konsensya. Warren, di ka maawatan. Anyat nagbasulam iti linteg. Kinapudno na. Siyak tinakadungpar iti daydirinante nga asawa. Anya? Tatatak paiso. Nagbuteng ak idi ang mabalod. Ngamita, nakasagana akon. Babayan dahi nga ramidek. May kani ti hostisya ti pan nakatay dahi dirinante nga asawam. Anya? Pakawanan na kumadivina. Agparinto mga kiti sawanam. Dakkel ti basol ko kada kayo. Agpakpakaasyak. Pagawanan na kuma. Pagbababawiyak day tiyan naramig ko iti asawam. Nakasagana akon. Nanyaman ti pangedeng mo ita, Divi. Nakabalo da inday jay awarin anak ko. Wan tatang. Lading itak. Nga masapul nga ikaroon na tinagbasulan na. Mawatan ka, timakunak anak ko. Di ka kumaagi mula iti sakit tinakam. Tasi kamot laeng ti marigatan. Nas naban ti panagkid daw na iti pamakawan. Iso ang pinakawan ko. Ngam lading itak. Masapul ang maikan hostisya. Di pan nakatay ti asawa. No nakabasol ka, agpakawan ka iti nakabasulam. Kang runaan iti Diyos anamarsua. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Macy Malu. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Agar mo sarkan, Jere, anak ko. Tulungan naktungag trabaho ijay talon tayaw. Nauma ako na tumultulong kada kayong agtrabaho ijay talon tatang. Anya, nauma ako ngagrigrigat tatang. Kaya't kumati bumaknang. No arapaap mo tiag balain abak nang anak ko. Agtrabaho ka amin bag.
tulungan nak ngagtrabaho iti talon tayo Saan nga umasinsaw no pa nagtalon lang ti aramitek tatang. Nabayag kayo ngagtaltalon. Saan latamat ngayon masinso ti panagbiag tayo? Jiray. At dakatin si mayatan ti panagbiag tayo. Gapi ti panagtaltalon tayo lang tatang. Nagado ti utang tayo saan pa yan nabaybayadan? Ha? Diyak kayaten ti tumulong ka na kayong agtalon tatang. Agsapula kiti napinta sa panggadak. Tap numapadasan tayo mat tinaalwan apa nagbiag tatang. Adalaman tirapi ilakay. Maturog kan. Di mun urayan pa'y asumangpat ni Jerry dito'y balay. Ay, Maawatak ti panagsinnaay mo itinaunag lakay. Saanan anasaya at ti panagsungsungpat ni Jerry kadata anaganak na. huwan nga raw. Awana ti dengdenggen na pamagbaga. Nagbalin ang natangkin ti ulo na. Di na kung matulungan ngagtrabaho ijay talawn. Hindi ka agdanag lakay. Siya kung ti tumulungkan ka. Adelay, Ala, maturugtan. Patyak nga agawid tumutlaang ni Jerry dito'y balay. Di mo unay pagdanagan ti anak ta. Anya ka din ti mapaspasamakan ka, Jerry. Itay ka pa'y anak ka uli mo. Apay ka din, ha? amo matin ti parikot ko, David. Diyak kayatan ti agawid ijay balay may. Kaputan na umaakaw ni ti kinarigat ti panagbiag may. Iso matlagayam, adikan nagawid idirabi ni. Nakiturog ka pa yun dito'y balay. Matulungan na ka di, David? Anya ko mga iti may tulong ko kan ka, Jerry. Tulungan lang kagsapol iti trabaho. Kaya't kung timanggad. Numay pa pa iti trabaho. Sana parikot nita. Ngamnaskan anatibkar ti barukong. Ha? Anya ti kayat mo asawan, David? Saan abasta-basta at trabaho ti sarakam? No nasirib kan nagagat ka. Bumak ng kamot iti mabiit. Ha? Total, nagkidaw ka iti trabaho kanyak. Irekomenda ka iti bus ko. Sigurado ka ang matulungan nak, David? Una, Jerry. Nasingad tang agayam. Iso ang matulungan ka. Oh, agyaman nak, David. Sa anak na pa ay masidigkan ka. Oops! Di ka payagyaman kanyak, Jerry. Ha? Naskan ang maipakitang pay iti grupo. Akabaulam ti trabaho. Apay nga itakalaang nga agawid, Jerry. Sa dino tinapanaman ako. Saanan anasken pa'y amamuan nyo noon na panak, nanang? Anya, Nagawid akto, may ko alam dagiti badok. Saan ako nga agnaid pa'y diti balay? agpampanunot ka kade, Jerry. Saan anasaya at dayta apang panggapam. Adadagawan na saya ta mapasamak kanyak. No dak lang diti balay. Nauma ako ni ti kinarigat ti panagbiag tayo nanang. Jerry, Ngam di kagdanag. Apaman na madanak iti kwarta. Si dadanak tulat ta tumulong ka na kayo ken ni tatang. lakay. Diakon nalapdan apimanaw ni Jerry. Talaga natangken ti ulo na. Ay, Adeleng. Inala na amin na nagitibato na. Kat dinan kayat ti agnaud pa'y dito'y balay. No, dahil ti panggedeng na awanan ti maramidan tapay. Iso adi ka nagladingay. Patya ka makamiristo madlang ni Jiray. Kat agsublimat la dito'y balay. Diyos ko, di mo ko mabaybayan ti anak mi. Salak ibam ko ma iti sa dinuman apapanan na. Oh, anya ngay, nakasagana ka ka din, Jerry. Yung amukan kinibos turbo. Itayak tayo nakasagana, David. Kaya't kumatan ama-am mo ni Boss Dolpo. Ano, madamdaman lang.
Maam-amo, kan makasaritam ton, tibus ko. Nasken anatanang ka makisaritakan ko na. Wen, di ka kadagdanag, David. Amo kon ti aramidak. Nasayaat nga rod, nukas na. Ni, dayjayan ni Busdolpo. Ay ayapan na tan. Sigurado ka akayat mo tagtrabaho kada kami, Jerry? Wen, Boss Dulpo. Kahit ko launay. Ang mga numapilpilitan ka lang. Saan, Boss Dulpo? Kasapulak ka talaga ti trabaho. Iso nagkidawa kiti tulong ka ni David agayim ko. Imbaga ka din ni David no anya ti trabahom kada kami, Jerry? Saan pa, Boss Dulpo? Tilang naibaga na kanyak. Naskan nga agbalinak an natured ken nasipot. Ala, no talaga akayat mo tagtrabaho iti grupo mi. Dumngeg ka anaimbag kanyak. Nailaw-lawagan kan ka ni Busdolpo, ti trabaho tayo, Jerry. Antang pa'y gundaway mo, ngagbabawi. Jack pagbabawian ti isusurot ko iti grupo yo, David. Nakasagana kiti anyaman nga oras. Nasayaat nga rod nukas na. Jack namnamain nakastoy gayam ti klase ti trabahom, David. Isumit lagayam ang nagbaknang kan. Ano? Agsagana kan. Tapnog sanay, Jerry. Nasken amasursurum anaimbag ti amin. Makalawasan asaan anagaw-awin ni Jerry nga anak ta, lakay. Anyang atahan ti mapaspasamakan ko na. Di ka unay agpanunot iti saan anasaya at adileng. Saan baybayan ni Apo Diyos ti anak ta. Matanda ka na lakay. Yak kaya't nga dada ka sa mapasama kiti anak ta. Mawatan ka adileng. Ulitag ngay baga. Di ka unay agdandanag. Ni Apo Diyos ti mangsalak na ibiti anak ta. Ay, Dumteng tulat ta ti panawin ang makaamiris ni Jiray. Agawid mo't laeng dito'y balay. Kumusta ti panagsanay ni Jerry, David? panagkunak, boss. Nakasaganan ni Jerry. Nasaya at no kasta. Inton bigat matlaing. Masubukan ti kabalan na. Uwan, boss. Adto'y tiladawan ti target yo. Kasi ti sigod. Kayat ko anadalos ti trabaho yo. Namnamakan nyo dayta, Boss Dolfo. Ala, agtignay kan, kat isurom ni Jerry, noan niya ti rombang nga ramidan na. Oh, Jerry, nakasagana kan? Wen, David. Itay pa yan nakasagana. Dayjayan ti target na. Pagandara kon ti motorsiklo. Katsikan ti makaamo amang tispat sa ko na. Adita, pasidagtan kan ko na, Jerry. Apaman ang makabatog takan ko na. Paltugamang. Wen, David. Very good, Jerry. Naaramid mo na yung bag ti trabaho. Agyaman na, Boss Dolpo. Nasiglat ka matgayam. Gapo ta magustuak ti naramid nyo gini David. Adto ito mintoya. Nagado akwarta, Boss Dolpo. Agyaman kami, Boss Dolfo. Awanan yaman na. Basta magustuak ti trabaho ya. Nayunag tupay tumintoyo. Ulitin mo ti agyaman, Boss Dolpo. Wow. Imported nga arak tinted kadata ni Boss Dolpo, ha, David? Uwan, Jerry, saan anaimot ni Boss Dolfo?
Basta aramidom lang, ti kayat na. Wan gayang David. Apay nga palikidar ni Boss Dolpo day dya tao? Kalaban day jay ni Boss Dolfo iti negosyo. Isu nga impalikidar na kadata. Kasta ka di? Manipod ita. Tanangam lang ti garaw mo. Nangruna kat amumon ti aramid ni Boss Dolfo. Wan David. Awan ti ron ba nga pagdanagam? Nasayat nga rod no kasta, Jerry. Wala. Ituloy tang rodan ti aginong itiarak. Jerry, anak ko. Nanang, Agyaman nagtasimangpot kamatlangan. di da ka di pastraken, nanang? Ay, ala, sumrek ka, anak ko. Ay na, maragsakan lakit din itatang mo ang makakita kan ka. Nagado ang makmakan ngayon sangpit mo, Jerry, anak ko. Wan tatang, kukuhayo amin day ta ni nanang. Adda ka din panggadam, anak ko. Adan nanang. Oh, alaan nyo dito eh. Nagadun a kwarta da ita, Jerry. Alaan yun di kwarta, ta sa anak mo't lang agbayang. No kasta, pumanaw ka matla ang anak ko. Wan nanang, indagas ko lang dagito abastoyo ka ni tatang. Sa dinong ay ti pagtrab-trabaho, manakaw. Saan nanas ka na maamuan nyo pa sa dino nanang? Tinapateg, makatulong akon kada kayo. Nay, kung nakmano nakaturog kan bakit? Nakaraing ka pa'y mo't lagayam. Jak pa'y laag tuglap lakay. Pampanunutek nga may no nangalaan ni Jerry iti kwarta nga inted na kadata. Day tamat ti pampanunutak. Mas daawak. Gaputa nagdakkel unay agad at tintod na. Danda ni Jack awatan itay ti kwarta. Amkag nga may ang naggapo iti dakas. Adileng, Saan anakalpas ti anak ta iti panagadal na? Kun awan ti amuna at trabaho. Nalaing-laeng ang makibarkada. Ay nalakay. Sapay la kumata saan nga agar aramid iti saan anasaya at ni Jerry nga anak ta. Lisa, iso ni Jerry ang gayam ko. Jerry, iso ni Lisa, gayam ko dito'y beer house. Maragsakan na kamakamamukan ka, Lisa. Maragsakan ak matamakamamukan ka, Jerry. Jerry, si kanti makamukin ni Lisa, ha? Umatayawak, tapno sa anak ang makadisturbo ka ta kayo. Ay, loko ka. Oh, Lisa, friend, tanawan kayo pa yun, ha? At dabit pa panak. Okay. Di mo lang tanikas kaso ni David agayim ko, Lisa. Ay, huwag gayam. Agorder ka iti kayat mo ngayon naman ken pulutan. Siyak ti makamo. Sinalbag ka, David. Apay pinanawan na kitirabi. Pasensya kan, Jerry. Rimuarak namin nun, tanda na panak. Isuasaan akon ang nagpakadapay kan ka. Sika talaga, David. Kat, kumusta kayo mat nga kinilisa itirabi? Nag-enjoy kayo ka di. launay asika. Kat, kaya't mo ti makirelasyon kan ko na. Ha? Ay na, agsakit to lang ti ulong nung makirelasyon ka kinilisa. Saan la asikat ti lalaki iti biyag na? Anya? Boss Dolfo, apay apinaayaban na kami. Aday patrabaho kada kayo. David, Jerry. Anya deta, Boss Dolpo? Nasakit tinakam ko iti kasosyok iti negosyo. Ti kayat na ti matungpal. Ngem, agkad-kadak iti plano ng aramidan. Ibagam lang man niya ti aramidan ni, boss. Nakasagana kami agtungpal iti binin mo.
Da kayo adwa tinapili ka mang trabaho iti daytoy. Gapo tadakkel ti panagtalag ko kata kayo. Dumngeg kayo na imbag, tapno ammuyo, taramidin nyo. Masapa ka mapanijay talaon, bakit? Nariwat pa'y laang rumor kan. Saan ka pa'y anagarmusar lakay? Madamdaman taon. Numabising ka, umunakan tulatan ng mangaan. Ay nalakay, amangan numabisinan ka laang ijay talon no di ka agarmusar. Mabiit laang tainak aglutaw. Ha? Lakay, adda nagsardeng alugan iti bataw. Wala raw. Kita ay taman. Nay, hindi Jerry matidimtang bakit? Kasangsangpot mo pa'y laang pumanaw ka man na nanakaw. Wala nang. Idagas ko lang ti kwartayo ka ni tatang. Mabit man lang ang nakaw. Apay tatang. Nagtaudan na iti kwarta. Apay nagano ti kwartam. Di yung damagan no nagtaudan na. Tinapateg. Makatulong ang kada kayo tatang. Ay, Sa apay lang ma. Taas saan na nagtao niti dakas na iti kwarta nakaw Sa balit tinurti sa rita yung tatang. Palpalagi pangkalaan Jerry. Kaguran ni Apo Diyos ti tao nga ulbaud, ken agar aramid iti saan anasayaat. Hoy, Jerry. Kailangan ti panagulimok mo. Mapay ka din, ha? Di kang sanay. Adda ka di parikot mo, ha? Pampananutak lang tinibaga kanyak ni tatang David. Ha? Babalawan na kiti panangtid ko kada kwade ti dakkalagatan. At apan na nagkapoy ti dakas dayjay. Saan ka di ang pudnumot nga dadakas nga rami ta? Saan man aday ta ti pagsaritaan ta ita? Ang mga numadadalang ti diskarte ta. David, Panunutin takit di. No kasano ti pananglikidartay ti kabusor ni Boss Dolfo. Namnamaag ti panagsubli ni Jerry dito'y balay lakay. Bakit? Sapay la kuma. Tasaan apod no ti atap ta. Nga agar-aramid iti saan anasaya. Gapoy ti kinarigat ti panagbiag tayo. Pimanaw ni Jerry. Ket nakibarkada ka lang iti tiprong. Ay, Langapay laeng jay lakyan akadwa na ket. Saan na mapagtalkan? Diyos ko. Di mo ko mabaybayan ti anak me. Ilisim ko maapo. Iti anyaman apakaisagmakan na. nagbayag arong muarte target ta, David. Masikuranak paikit din dito eh. Relax, Jerry. Rumor tumot lang, ti target ta. Kalpasan da ito yung aramidan ta. Dakil manan nga umentong, ti aguro oray kada ta. Sigurado na ito, David. Oh, agsaganakan. Naglukatan ti gate. Marmatan ti kotse ang naglukanan ti target ta. Itay pa yan ang kasagana. Surutan ta ti kotse ang naglukanan na. Kas iti sigud, sikat ti mang paltog kan ko na. Areglado. Sinalpag, kilaat ang nagpukaw ti kotse ang sursurutan ta. Nakadlaw lakit ti. Anyang artiramitin ta? Diyak mo. Diyak nasiputan ti nakad... Kumlib ka, Jerry! Polis na gitimang kamkamat ka na ta. Katpalpaltugan na ng David. Iparpartak mo pa itag pataray. Diyos ki! Nabaliktad ti sitwasyon! Datamit kitang ti palpaltugan na! Oh! Napuntahan ti pili ti kotse! Jerry, anak ko. Nanang. Agyaman akta si bibiyagak pa. Kunak namatay akon.
Wan anak ko, agiaman tayo iti Diyos, tanispal na ka. Nalabit, inikan na ka pa iti Diyos, iti gundaway mong agbalbaliw, anak ko. Ay, jay tumboy akadwa am tinaksanggas at tanatayan. Anya, Anyan na ito'y anagbambanagam, anak ko. pakawanan da ko mananang. Inliman ko kada kayo tipod no trabaho. Wan nga ron, nagsakit ti barukong ko kapo'y tinamwak. Nagbalin kamat gaya, mahir killer. No di mga kakumaha iti pamagbagami. Saan kumana pasamak ti kastoy kan ka, anak ko? Pagbabawiyak tinaramid ko, nanang. Anya nga'y, at daditan, anak ko. Iso na laang, taapaman nga gimbag ka. Pagbaludan ng titumpal mo. Ikarok tinagbasulak. Tinapatay. Si bibiyagak, nanang. Katadapay gundaway kong agbalbaliw. Katulitak, tagkidaway ti pamakawan ka na kayo. Ganitatang. Anak ko. Saan kuma ati kinarigat ti biyag ti mangidoron kan ka, nga agaramid iti may kaniwas. Tapno makaliksab laeng iti dakkel apira. Tawan tagtultuloy adakas nga ramid, tadan tulat ta patinggana. Bueno gagayem, di tan tinagibusan ti pakasalitaan, di do'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ni Macy Malu. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Nasayata si mangput kayon, lolo. Ilutwandak ko maitikanak. Ngamin mabisina kon. Anya, Itay pa si mangputa kan nagkapuy di pagkadalan. Gamawan mo't naluto asidaan. una yan. Dukasta saan pa yan nakalutaw, tinam. Saan pa'y lolo? Ay, Agday di sila na nakaturog. Ririingak ngam. Di mat mariing. mabit lang nga paw. Siya ko, ti mapanagluto iti makan. Wan lolo? Anya kamatay na nakaw. Rumbang ko mga sikasum ti anak mau. Anya matan. Agreeing kamatan iti kaya-kayat mau. Tatang, Awang mo trabaho. Isungawan pa ka bandugam. Ilutom ti anak mo Sumang pa nagapo iti pagadalan awan ka na nanalutaw. ay, pasensya kayon tatang. Naiturog kumat ngamin itay. Dahil ta silpon sama ti pakapoy-puyatam. Ni tatang mo. Ay pang-aasim man. Panunutom mo ti obligasyon mo Saan ko kumangay bagakan katikastoy? Ngam saan lanam na minsan anadanunak ni Leia ang mabisbisain. Gaputawan na luto ang makan. Maya karak iti destinok iti abulan. Isuanasken nga ijay tayo ay andananang ang makipagnaad. Kasta ka di, ay na maragsakan ak unay iti day talakay. Ngamin, maya si dagak kini kayla agayim ko. Ang ayos laken ka, nga ijay ay andananang tipagyanan tayo? Awan parikot iti day talakay. Nasaysaya atin nga ijay tayo nga agnaad, ngam ti agabang tayo. Sige, nasaya, tamayat ka iti singasing ko. Ngam kasanon ti panagadal ni Leia. Awan parikot iti day ta bakit? Apag isumot na bakasyon da. Isu nga ijay ton nga ag-enroll, iti sumaron nga eskulyar. Lukasta, ijay kayo nga agnaad, anak ka. Wan tatang, ngamin, ijay matan nga agtrabaho ti asawa. Kastaya,
Ay, Olivia, anak ko di ka ko mamasaher iti da ito nga bagakang ka. Ah? Pangasem, tayo to ada kay to ni Jay. Tumulong kay ti trabaho ito nagtibalay. Ay, nakababain ka ni abalayan. No aramidem ijay, ti kasitar aramidem dito balay. Nga agreeing ka, iti anyaman nga oras akayat mau. Ni tatang mo. Sana dakes ti pagbagat. Pagsayatam day ta. Ngamin, ada obligasyon baon. Day ta ti panunutom. Mangan kapay anak ko, sakbe arumwar ka mapanagtrabaho, nagluto akon iti pamigatan. Ha? Awon gayam, saludsuden ka man anak ko. Apay, sigod ka di akas jay ti ugali ni Olivia, nga agreeng no kay kayat na. Di na kay man la mailutuan iti kaninyo nga agama, kan balunan nyo. Nanang. Awan mati pakabanbanugan na, tapno maladaw nga agreeng. Bayan yun. Agreeing latan no kayat na. Anya, Kasta tinangag mo nga ibagbaga ti katugangam? One friend, iso akas to unay tirurod ko itay. Iso ana panunot ko, ti umay laangan dito'y ayan nyo. Amangan mo't ngamin no saan ka tumultulong iti balayo. Anya asaan? Naginawak matsakbay ngay mayak dito'y. Ay na, amo mare. No makipagnanaad kay ti katugangam, masapul nga agagat ka. Sana mabalin amaldawan ka mariing. Ngamin, adda talaga maibagada. Ay, amangan no jak maanusan ti panagniw-ngiwat da bakat. Masong batak da jay. Ay, day tati di mo aramidan, mare. Ay na, saan lang nga si kati kababay no aramidam ti kasta? Nakarkaro ang nakababain ti asawam. Nay, apay nga itakalaang Olivia. May saal daw nga awan ka dito'y balay. Naurnungan dagiti murangyo. Anya? Imbes kumamat nga ilabaam dagiti agamam, kan ilutwam iti kananda. Saan may taday tala pumanas syarter aramidam. Anya? Ha? Apay nga min aya aman nakibiyang kayo. Ultimo murang pakibyangan nyo. Anya, nagbastos kan asumong sungbat, Olivia. Saan nakasumungbat iti kastoy? No saan kayo kumaaman nakibiyang? Awan bibiyang yo nga uray sa nga sako ti murang mi. Ipalundri ka no masadutak nga aglaba. Anya, Diyak tupay pagparikutan ti murang mi. Ha? Manakibiyang kayo? Makapasuron. anya. Ay na, sobra ti kinabastos jay asawam, Ruben. Kabailan nak asungbatan. Nanang. Jak maanusan ti kabalay akas kankwana. Iso amang sapul kailangan iti pagabangan nyo. Iti kasta, masursuro na mat nagiti trabaho diti unag ti balay. Uy, nanang. Kinapudno na. Dahil ti plano kita. Nasayat nga raw no kasta. Ngamen, no dito'y kayo laang amangan no jak makapagtepal kat anya pa'y ti maisawang ko kankwana. Rumbang lang amang sapul ka iti apartment lakay. Diyak kayaten ti makipagnaid ditoy. Hindi ka madanagan. Iti sana mabayag. Makakartay mo ten. Nasayat no kasta. Ngamin, no ipapilit mo adito'y tayo na. Agsina talangan. Anya? Sa anak amabutang amakisinakan ka. Tandaan am dayta. Anya, imakar kayo gayaman, mare? Wan mare, medyo adayo kami matijay ayan ti ina ni Ruben. Di nasayaat no kasta. Maliklikan nyo tag sinong ba? Ay na, pudno dayta nga imbagam mare. Ayun gayam, amangan no addaam mom amayat nga agbalin ababonan. Ha? Ni, asino tag kasapulan? Asino kumapay ngay? Siya ka. Anya, mangala kay ti babawnan. Wan mare, iti kasta, adda mga sikaso iti amin iti apartment. Ay, unay kan, mare. Awan mo ti pakakumikumam. Kabaalam mo't nga aramidan dagiti trabaho iti unag ti balay. Wan, ngam awan parikot nga oray mga laak iti babaunan mi. Ngamin, dakkel mo ti sweldo nilakay ko. Nembang nga oras mo, nana?
Kastamat kan ka, ma'am. Imay kami, gaputan ako na ni kailang agsapsapol ka kanu iti panggadam. Ay ipudno day ta, ma'am. Ngamin kapampanaw ko lang iti sigod ang nagtrabahwak. Kasta ka di, abangan no kayat mo ti umay kanya. Trabaho lang iti unag ti balay ti trabahom. Kanawan ti baby ng awiram, dakailan ti anak ko. Ay iwan, ma'am. Mayatak iti day ta. Agyaman ako na, nana. Kastoy ti trabahom, nana. Ilutwam laang iti masapa dagiti agama. Wala, ma'am. Kan ibagak matan kan ka, dagiti rumbang asaan mo nga aramidan. Diyak kayat ti man nakibiyang abbaboonan. Nakasagana mo't gaya mo ti makan. Ayaba mo ni nana, tagigiddan tayo mangan. Ay nasaan? Manganday dya inton madamdama. Kalpasan ti panangan ta. Anya? Ay saan Basta gigiddan tayo mangan. Saan ko nakmat? Siya kung timapan mangayap kan kwa na. Sigurado ang mabisinin tayo jay. Anya? Ni, apay nga kastamot ng tararamidam iti babaunan niyo, mare. Kasanumat ngamin, man nakibiyang. Kanayon ko amatiliwan akasasauna ti asawak, kumpurmen sa ti pulpulong na. Anya? Amumatan kanya, da kaya ti kasjay. Ay na, day ta ugalim ti rumbang ikatamare. Nga minsan na nasaya at day ta. Kat no nagsingpod day jabakot. Kat mamati akngawan sa bala kay papanan tararamidan na ijay. Ay namare, jak lapat yan. Talaga ang mabwisitak iti day di ababaunan. Nagbanglutiin luto ni nana ana si Dayan Ay, mangan tayon bakit? Manganta, duata laang. Manganto ni nanaana inton madamdama. Anya? Ay, ayabang kitin. Madimot ano kasya mangan ngag may sa. Ay naawan parikot iti day na. Ngamiin dagiti babaunan na irwam da amangan ngagmay mesa. Ala, siya kung timapan mangayap kan ni nana ana. Saan ko naklangarudan? Mom, nana ana. Magusto ak launay ti panaglutlutom. Ay nahagyaman ako na sir. Ti awanan bain abakan. Sip-sip at talaga. Mala, ituloy tayo ti mangan. Tanay, indak ag trabahon inton madamdama. Wan sir, katagyaman ako unay. Hoy, si kaabakat. Itipay mismo asang wanak at talaga nga ipakpakita mga awan respetong kanya. Agasam, nagmayat ti panagis-isam mo ang makisarsarita itasawak. Ay, Ma'am Olivia. Awanan kay tibain. Ti kunam, jak makadlaw. Agkursunada ka iti asawak. Bakbakatan ka lang arudan. Ani, apay nga yakas na ti bagbagam, ma'am. Awan mo't madingar aramidak. Ulbod! Awanan kay tibain. Imbagak lang arudan ken ka. Asaan ka ang makigidgidan kada kami amangan. Ngam imay kalata. Inayaban nakmat nga rod ni sir, ma'am. Tasumungbat ka pa lang. Oh, adita! Kanam amin dita inlutom! Total! Agbibisin ka! Sa dino tinapanan ni Olivia, nana. Ay, kwarim warmat itay, sir. Ay, jak mo't din na magnupapanan na. Nasaya, tanadanon kayo dito ng agmay sa nana. Ada ko masalud-sudak. Anya day ta, sir. Ada ka der aramiden ni Olivia, asaan na nasayaan? No kasya ada kailangang timabat-bati dito balay. Ay. Ibagayo ti puno nana, di kay madanagan tasyak ti makamukin ko na. Ay, ang mga nod adda makapungtot kanyak ti asawa yo, sir, no ibagak. Saan? Siyak ti makamukin ko na, nana. Ay, kwa. Ay, jak man amukan kwa na. Takas ta unay ti pungtot na. Nukas diya makisarita akan ka. Pagsasawan nak, intun kuan, no saan na makontento, agkabil kantong paan nak. Anya? Ay. Ala. Kasaritak to ni Olivia. Amo mare, nadlaw ko kan kakadakkel ti nagbaliwam.
manipod nagasawa kayo kan ni Ruben. Ha? Nakunak dayta, ngamin, sigud mo ta saan ka akasta. Anya? Ay, sabali ka ngamin itan. Idagtrab-trabaho ta pa'y kas babaunan idi, saan ka mo takasta. Ang imita, ay, nakauy-uyong kay ti babaunan nyo. No right ko. Ken amok abasol ni Nana Ana, iso ang maaramid ko tikas kan ko na. Ha? No sigud man ababaunan nakidi, saan itan? Rumbang laang agtungpal kanyak, gaputa siyak ti amo na. Bakit? Saan kumamit akas tatyar aramidam ka ni Nana Ana? Anya? Istrikto ka unay kan kuha na. Saan na nasayat na itangar aramidam? No siya, awan ti parikot. Di mo ibaga tikas na. Ngamin, inaldaw nga awan ka dito balay. Siyak ti kanayon ang makakikita iti garaw na. Anya? Iso adi mo apresyaran amin at trabaho na. Mapukpukaw ti wallet ko, Nana Ana. Awan sa bali ang mabalin ang mangala no saan asika. Ay na, ma'am, awan inalala ka walit. Kan may sa anak ngay muno nagiti seledio. Ulbod! Amom naglaing ka sumungbat. Tunggal adda ibaga, sumungbat ka dagos. Apay, gapo ka dita na saya at ti asawa kan ka, iso akasta ka. Ay, ini, saan mo't, ma'am? Itad kumat ti husto asweldom. Ngam apay atakawan nakpay laang, ha? Ay, awan mo't talaga tinala ka walit. Mamati ka kumamat, ma'am. Lob-lobos ka! Anay ko. Anya dahi tangar aramidam, Olivia? Lakay. Itayak pa lang adda itayan tiri daw. Iso anang kudagiti bagbagam. Apay ngagpabasol karatan. Apay. Nakitam ani Nana Ana tinangala iti wallet mo. Awan sa bali ang mga alano saan niya iso? Aglablabas kan. Tratuam ko may tinasayat ni Nana Ana. Ngamin, sakbayan nagasawa ta. Sigud akas ta ti trabaho. Sana ya? Anya? Iso nga amok nga amum tirigat ti kasto a trabaho. Iso asaan kumamat akas ta ti tratom iti babaunan. Ngamin, nagtaod ka iti kasta kinakurapay. Anya? Hala, sapay la ko ma. Tama amiris mo dagiti imbagak. Di kagbalin nga agraraman, tapno di kanto mabainan. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ensurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. Ay na, nagpintas kamutan Nelson. Kas kalamutan babae. Ay, ni Manang. Anya kamutan Manang Marsing. Ibalikas mo pala tinagan ko ang Nelson. Leslie tinagan ko. Anya? Saanan ang Nelson ita tinagan ko? Babae ang itan. Ha? Ay na, nabayag ka nagtrabaho ijay abroad. Adulakit din ti urnong mo ita. Aywan gaya, Manang Marsing. Saan ka di nga ada anak mo abalasa? Ni Maria ka di ti dakdaka matam, Leslie. Wen Manang. Ayan ni Maria nga anak mo. Napanakilabada iti kabsat ko ijay daya. Ha? Makilablabada lang ni Maria nga anak mo? Wan, amumat amarigrigat kami laang. Kan saan analpas ni Maria ti high school. No kasta nga Rod, makatulong nga kada kayo, Manang. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Leslie? Makatulong nga ka ni Maria. Isara ko iti trabaho. Nga oray saan ang nakaturpos iti high school? Flang! Sana parikot dayt na. Adan tupay na tulungak nga elementarya latin alpas na? Kasta ka di, Leslie? Wen, Manang Marsing. May pasidong lang iti training ni Maria. Mabalinan. Sana na masapul ti experience na iti trabaho.
Aya, Dakal ti sweldo nga guroray ken kuana. Nulakit di tinagagan. Ken nalaing ang makibagay. nagsaya atin no kasta, Leslie. No interesado kayo, mabalin kayo at tulungan, Manang Marsing. Sayang daytoy nga opportunity para itinapintas to amasakbayan yon. Asino di bagbagayo asa nga ili tayo, nanang? Ningay Nelson abakla, Maria anak ko. Nagbakasyon, ket na ibaga na kanyak ang matulungan na kaasumrag iti trabaho. Kasta ka di. Anya nga klase ti trabaho na ita? Jakpay amo, anak ko. Agsarita kayon to no umay dito balay. At dala ka no biit papanan na. O sige, nanang. Napintas ka no at trabaho. Kendakkel ti sweldo, anak ko. Ni, Ada nagsardeng at tricycle iti batog. Nalabit ani Nelson daytan anak ko. isong agpaiso ti bimabay ti tricycle, nanang. Sige, orayan ta dito balay. Agsarita kayo anaimbang. Kaya't mo ka di nga ituloy ti panagadal mo, Maria. Kaya't ko lang unay ama ng Leslie. Kaya't mo ka di ti makatulong ka ni nanang mo. Kaya't ko lang unay. Ken kaya't mo ti bumakna. Wan No kasta nga ruan, para kan ka dati at trabaho. Angem, nas ka nga agsanay ka, Dahito ti pagsayaatan na, Maria. Kabayatan, ti panagsanay mo, adan maawat mo asweldo. Kasta ka di. Kaya't iti saan nga agbayag, ikuyog kanto iji abroad a pagtrab-trabaho. Tadakkel ti sweldo ijay. Kaya't ko day tama ng Leslie. Interesado ak. Okay, isagana mo dagiti badom. Inton bigat matlaeng. Mabalin mo ti ag-training. Anya nga min na klase ti trabaho day tama ng Leslie. Agsala. No nalaing ka pa nga agkanta, okay lata. Agsala ka nagkanta ko nam? Ops, amok ti pampanunuto, Maria. Oy, nadalos dito at trabaho. Agsala, ken agkanta lang ti aramidem. Awanin sa balipay. Sigurado kan iti dayta, Maria anak ko. Uwan, nanang. Kaya't kayo ang matulungan. Anak ko. Naumaakmutin iti kinarigat ti panagbiag tayo. No saan tayo nga umutang? Saan tayo mutin amangan? Maria. Nagadun ti utang tayo, nanang. Saan mat nga umdas ti sapsapulok ang makilablabada laeng. Ngam agbalin ka adan sir anak ko. Amangan no day tati pa kaibabainam dito lugar tayo. Nanang, anyat pilyan yo. Tipan na kaibabain ko, wano tipan nagbisin tayo. Ure anya ditan ti ibagada. Tinapatag, saan tayo nga agbisin, nanang? Anak ko. Sa maysa, kaya't ko nga ituloy ti panaghadal ko. Kaya't ko ti makaturpos. Nagadumot a babae dito'y manang Leslie. Asino dagita? Kakaduam nga agsanay nga agsala dagita, Maria. Nasken nga agsanay kayo pa'y anaimbag. Sakbay ang maipan kayo iji abroad. Manang, Inton rabi iti damo a training, Lalaingem, tapno magustuhan da ka dagiti customer. customer ko nam? Yes, customer. No nalaing ka nga agsala, ado ti makwartam. Ado ti kwarta ang maurur mo. Apay ngay nga ada customer iti panagsanay mi. Gapo, ta ijay club ti pagsanayan nyo. Saan mo nadakdakamat aklab ti pagsanayak, manang? Ay, kunak mano kaya't mo ang makatulong iti inam. Saan ka di nga arapaap mo pa nga ituloy ti panagadal mo? Ala, dumngag ka na imbag kanyak, Maria. Nadalos na ito yung trabaho. Adaken kan, no kaya't mo ti agaramid iti sana nasayaan. Anya pala ti aramidem, suruto mo nagiti kakaduam, ket agsala kayo ni stage.
Jak samat ka ba ulan ti ipapaaramid mo, Manang Leslie? Ay, basta surutom dagiti kakaduam. Tuladem, no niya teraramiden na. Anya? Kwarta ti panunute, Maria. Kalpasan dahil yung aramidem. O, adan adagos ti kwarta. Ure agsala pa ilang ti aramidem. Tuladem latan, dagiti kakadwam. Kalpasan dahil nga aramidem. Yawat minton kan ka, titangdan mo nagsala. Anya? Ala, agtignoy kan. Inkan iti stage, kat agsala kan. Sino di pabaya ka sarsarita mitay, Leslie? Ay, kabarbaro dancer mi dito club, Joey. Apay ka di. Kursunada ka. Napinta sa babae. Kaya't ko amama mo. Depende yan sa pressure. Sana parikot na ita kanya. Amamunak, Leslie. Saan ka di? Sa bagay, Joey. Amo kabaknang ka. Kabalang ti agbayad iti kabarbaro a babae. Mabit lang, ha? Ito iti kwarta. Ay, wow! Nagato ang kwarta! Ibagam naman o ti bayad dahi dya babae. Kayat ko, amam-amo. Apay-api na ayaban nak, Manang Leslie? Adag korsonada kan ka customer. Dak kalagatan, daguroray kan ka. Anya? Makitkitam ka di dya lalaki ngagmay-maysa, itilamay-saan. Dayjay dayjay. Ha? Ala, ingkasit ganan. Ket lalay ngam ti makisarita ken kuana. Baklang dayta. Sigurado adak kalagatan titid na ken ka. Jak kayat, Manang. Ay na, si kalangarodon ti tultulungan. Si kapit ti nakararte. Kunakman mo kaya't maagumin awa ti panagbiagyo. Ay naawanan ti adupay asao. Kasaritam lang da dya lalaki. Awanan ti sa balipay. Kwarta, di agururay kan ka, Maria. Payakas lang mababayin ka. Sanak mo't ngagsidsida iti tao, ha? Sir? Di nakawagan iti, sir. Joey, kunamlatan kanya, ka? Joey? Sa bagay, gagangay lang ti mabutbutang, wala mabahin. Gaputa, agdadamo ka makisang iti customer. Joey? Drinks? Sa anak nga umin-inom iti arak, Joey? Ladies drink ti order para kan ka. Aginom ta. Siyak ti makam mo. Ha? Relax. Di ka unagdanag, ha? Nasingputa ka lalaki. Agtalag ka kanya, Gwen? Sige, Joey. Kasta ti kayat ko, Maria. Agsarsarita talang. Awanan ti sa bali pa'y nga aramidin ta. Isungag kalma ka lang, Gwen. Makitam, dakil agad at inyawat kan ka ni Joey. Nagsarsarita kayo laeng, ang inikan na kan iti kwartam. Manang Leslie? Day ta di bagbagak. May salaang Arabi managsala iti club at ang kwartam. Ay, diya kayo ti panagsinaay mo. Or nusam ti bagim, no kayat mo ti kumita iti dakal apirak. Manang Leslie? Ala, ikanak iti porsyento. Ha? Anya porsyentom? Siyempre, tangdan ko anang i-recommenda kan kaka ni Joey. No sana ga po kanyak, di mo na mo ni Joey anang itad kan ka iti kwarta. Anya? Ay, mo 20% ak. Nascan nga damat ko kwa. Kumusta ti anak ko, Leslie? Nalpas ka din ti training na. Mapan ka din iti abroad. Awan ti rumba nga pagdanagam kani Maria manang Marsing. Madama pa lang ti training da mapan iti abroad. Kasta ka di? Yes. Adda iti nasayata ka sa sad ni Maria ang anak mo. Apay, saan ka di amabalin nga agawid mat dito'y balay ni Maria? Mailiwak mat na ti anak ko. Ay, kuha, saan amabalin arumwarda? Agtrain-training da nga rod. Nasken nga agsanay daan na imbag. Kalpasan ti training da, ikuyog ko idan iti abroad. No, kasta. Saan laang ani Maria ti maipasidong iti training? No di kat aduda? Correct, manang Marsing. Aduda nga ikuyog ko iti abroad. Kayat ko ti agawid, Manang. Ay, sana mabalin. Apay sana mabalin.
Mailiwakon ko ni nanang. Karaman dayto iti training yo, Maria. Nasken ama erwam kayo amaya dayo iti pamilyayo. Anya? Di mo gamdan ti agawid. No inaramid mo dayta, bagsak ka iti training. May salang ti kayat asawan dayta. Saan ka ama kapan iti abroad? Manang Leslie. Ala, aginanakan. Agsala kay tumanen dito club inton rabii. Dayjayan jagur oray kan ka customer. Lalaingam di makisarita kan kuana Maria. Manang Leslie. Ay na, dayta ka manan ako na. Baknang dayta lalaki. Sorsorwem, taginom iti ara. Anya? Nuan ado ti mainom mo nga ara. O di, dakdakal ti porsyentong dito club. Sa bali lang jay tip nga itadkan ka ti customer. Anya pala ti raramiden. Asit gamon na di lalaki. Kwarta manen, ti agur-uray kan ka. Manang Leslie. Oy, bakit? Anya tinapasama kan ka. Apay nga imasidig ka dito eh. Kastapay ti langam, ha? Kayat kong dagawid. Kayat ang tag-training. Anya? Jay lalaki anang i-table kanyak. Sa bali ti kayat na mapasamak. Dadael ka din ti ulom? Triplet itinakan ka dahi lalaki. Basta pagustuam iti kayat na. Saan? Diyak ka ba lang ti paparamid na kanyak? Anya? Anusak tag-training iti dayto a club basta sa anak ngagbalin na babayada na babae. Ay! Agsala lang taramidak dito tapno makabrodak manang. Sa bali na saritaan nagbalinak pa'y ababayada na babae. Apay nakariin ka pa'y lang, Maria. Saan ka makaina na iti dahi tangar aramidem? Pampanunutot ni nanang ko. Ay na, di mo pagdanagan ti ina, Maria. Nagsarita kami, idi na minsan nga aldaw. No kasta, nagawid ka iti lugar tayo. When? Mabalin ka di tagpakada. Kaya't ko nga ikan ni nanang iti kwartana. Ay, Wes! Saan ka mabalin arumwar? Saan pa'y analpas si training mo dito club? Ited mo langan kanyak ti kwarta, ta siya kung ti mangyawat ka ni nanang mo. Sigurado ka? When? Siya kung ti mangyawat ka ni nanang mo. Total, agawid akin to madamdama iti lugar tayo. Nagadumot kan dayto a kwarta, Leslie? When manang Marsing, sapul ni Maria dayta. Madama pa'y laang ti training na. Ngam agsweldon iti dakkel. Dayta, di bagbagak idi, Nana Marsing. Leslie, anya nga min talaga ti trabaho ti anak ko. Agsala lang. Awanin ti sabali pa'y nga ramidin na. Naglaka pagsapulan, ken dakkel ti sweldo na. Leslie? Iti saan nga agbayag, kakuyog kunto na mapan iti abroad. Nasken ngamin ang makasursuro da pa na imbag iti Pilipinas. Sakbay nga agtrabaho da iti abroad. Dakdakkel ati masapulan da iti abroad. $1 ti sapulan na. Iso abumaknang kayon iti mabiit. Kumusta ni nanang? Nasaya at Maria. Awan ti rumbang nga pagdanagam ka ni nanang mo. Aywan gayam. Talo lang nga aldaw ti orayan. Malpasan jay visa yung agtrabaho iti abroad. Ha? Inasikaso mi amin na papeles yo. Libre amin ti transportasyon nyo amayakar iti sabali a lugar. Ha? Mayakar kami iti sabali a lugar ko nam? When? Sakbay ti flight nyo mapan kayo pa iti sabali a branch ti club. Nasken a mairwam kayo iti biyahe. Anya? Saan lamay may sa apagilyan ti papanan nyo? Ado apagilyan? Itampay laeng, ibagbagakon kan ka Maria. Irwam mon ti maya dayo ka ni nanang mo, ha? Sigurado nga agbayag ka iti abroad. Kumusta kan, Maria? Sa anak nga okay. Kaya't kung taagawid iti balay mi ngam laplapdanak ni manang Leslie. Di kagdanag, Maria. Makaawid kanto ni Jibalayo. Ha? Anyat kaya't masawan, Joey? Nabayagan nga under surveillance da ito yaklab. Agrara ira itan ti human trafficking. Ha? Itamat larabi.
Nas ka na makapanaw kan. Dumtangan na giti kakadwak apan nakabagiti linteg. May saka a pulis. Kun Maria, may saak nga undercover agent. Nabayagan na palpaliwag dahito a club. Kamang ti sindikato ti akin kukuha iti dahito a club. Apakay bilangan ti recruiter da ani Leslie. Anya? Madam Damalaeng, dumtangan dagiti operatiba. Pumanaw ka niti dahito a lugar. Tapno saan ka mairama na matileyo, Maria. Terasam, ikagumam ti makaadayo iti dahito a lugar. Ay napanan nga taday siya Maria, awan meten. Nagpakadala nga dagatangan na di tarwar, ngam nagbayag. Ay nagloko na siya babae. Ray, toy! Awan tiyag tigday tidakas! Ada polis! Ala! Apay ay! Leslie! Arestado ka! Ay! Di na ko sasana, Joey! Pang-aasim! Awan ti amuak! Inosente ak! Ije presento ti pagpalawagan nyo iti boss mo, Leslie. Nabayagan nga under surveillance dahito a club. Ay, Joey! Pulis ka gayam! Wan, Leslie? Ala, sumurot kayo kada kami, je presento. Ay, Joey! Maasi ka kanyak! Di na iraman dito eh. Tanakasaganak ng agbalbaliw. Ay, diyan kayo ti may balod! Ikarik! Sarde nga, kung di kasi yung trabaho. Ay, diyan kayo ti may balod! Diyos ko, kastagayam tinapasama ka na ko. Wala nang. Ay na, imbaglakit tin tadimtang dagiti pulis iti day ja club. Panggap da kami gayam nga ilakoy ja balasi utaaw. Diyos ko. Dakkel ti utang ko na imbaganakam ka ni Sir Joey. Isutin ang ibaga kanya ka pumanawa kun iti day ja lugar. Tapno saan na ka may raman ang matiliw. Anak ko. Sigurado ang natiliw damot ni Manang Leslie. Kamang gayam iti human trafficking syndicate. Di awanan bain abakla. Kabailan na gayam nga ilako ti mismo ak aruba na. Nanang. Nasayang at mata natiliwdan. Malungsot da itan iti pagbalutan. Uwan nga rod, Nanang. Maria, anak ko. Naimbaglakit din anak ko. Tanakapanaw ka iti dayja a lugar. Uwan nga rod, Nanang. Isong agyaman tayo ka ni Apo Diyos. No nasaya at aramid mo, di nakantubaybayan ti Diyos. Ilisi na kahit anyaman, apakay sagmakam. Ngam no managdakdakas ka, sigurado amadusa ka. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.